Kuri ubu imirimo y'ikibuga cy'indege cyo kuba bakuramo ibiturika no kugisana ndabona yasubukuwe. Nyuma yaho iyi mirimo yari yasubukuwe kugira ngo ingabo za SADC zice kuri iki kibuga cy'indege cya Goma, ariko bikaza kwanga bikaza gusubikwa. Kuri ubu ngubu imirimo yongeye yasubukuwe. Ikibuga cy'indege kibuzaga mpuzamahanga cy'indege cya Goma kiri hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kiri gutunganwa rwose n'ababishinzwe, n'abashinzwe isuku n'inzobere mu gutegura ibisasu bikomeye cyane, dore ko iki kibuga cy'indege cyari kirimo ibintu biturika byinshi cyane kubera yuko hari hakorewe urugamba rukomeye cyane, niho ibikoresho byose by'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zari izabishyize. Rero iki gikorwa kiyobowe n'abakozi b'umuryango w'abibumbye bari mu butumwa bw'amahoro muri DRC, ndetse n'abasirikare b'abanya Bangladesh nibo bari kurinda umutekano w'abashinzwe gutunganya iki kibuga cy'indege. Abashinzwe rero gusukura iki kibuga cy'indege basabwe gukora imirimo nta bwoba bafite, basabwa kumenyesha bwangu inzobere mu gutegura ibisasu bakorera umuryango wa Afrirama, ubwo ni Afrique pour l'arité anti-mine niko iki kigo cyitwa. Rero ifite icyicaro mu mujyi wa Kisangani mu ntara ya Chopo. Rero yashinzwe muri Werurwe 2008 kugira ngo ijye itanga ubufasha mu gutegura ibisasu bitabye mu butaka. Mu gitondo rero mu gitondo mbere yuko imirimo itangira, abashinzwe gutunganya iki kibuga cy'indege cya Goma bazajya bahabwa amahugurwa, amabwiriza cyangwa se bahabwe amabwiriza yo kuba kubijyanye n'igice bagiye guteguramo ibyo bisasu mu kibuga cy'indege hariya, rwose mu kubungabunga n'umutekano wabo kugira ngo umutekano wabo ujye mbere. Iki kibuga cy'indege rero nkwibutse ko cyafunzwe muri Mutarama 2025 mbere yuko abarwanyi ba M23 na AFC bagifata. Ingabo za leta ya DRC zasize zangije bimwe mu bice by'ingenzi byacyo birimo n'umunara waho uyoborwamo indege. Rero urumva ko ibikorwa byo kugisana bizaba ari ibikorwa bizafata igihe kubera yuko hari byinshi byangiritse kuri iki kibuga cy'indege. Rero umuryango mpuzamahanga ugaragaza ko kugira ngo imirimo y'ubutabazi igende neza hakwiye gufungurwa kino kibuga cy'indege, ariko AFC M23 yagaragaje kenshi ko umutekano wacyo utizewe kuko ingabo za leta zishobora kuba zaratezemo ibisasu biturika cyane, ibisasu bishobora kuba byagira ingaruka ku bantu. Rero ndetse na EAC ndetse na SADC, uribuka inama yabaye mu kwa kabiri y'abakuru b'ibihugu by'imiryango yombi ko bigeze gusaba kuri ingingo, bakavuga bati ikibuga cy'indege kigomba gukora kugira ngo habeho ibikorwa by'ubutabazi. Ndetse nkuko natangiye mbikubwira, iki kibuga cy'indege cyari cyarasinye, bari barasinyanye amasezerano hagati ya AFC M23 na SADC kugira ngo iki kibuga cy'indege gikorerwemo imirimo yo kugisana, kugira ngo abasirikare ba SADC bazace kuri iki kibuga cy'indege baguruke. Nyuma haza kugaragaraho akantu k'ubugambanyi nkeka kariko katumye bihutira gufata iya mbere yo kugenda ku butaka kugira ngo bagende vuba na bwangu, maze imirimo isa nk'isubitswe. Uko bimeze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amakuru yo aba ari menshi cyane kuko hari byinshi bigenda bivugwa. Ubu ngubu nyuma yuko u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hasinywe amasezerano, ubu ngubu hagiye kubaho yuko abakuru b'ibihugu bongera guhura. Ndavuga ubwo ni Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Tshisekedi wa DRC bagomba guhura bakareba uburyo bashyira umukono ku nyandiko. Ni inyandiko ngishimangira amasezerano basinye ku itariki 27 Kamena 2025. Ubutumwa rero ubu ngubu bwatangiwe mu kiganiro Trump yagiranye n'abanyamakuru ku itariki 9
Nyakanga, abisobanura neza avuga yuko bazaza gushyira umukono kuri iyo nyandiko. Rero ni mu kiganiro Trump yagiranye n'abaperezida harimo uwa Liberia, harimo uwa Senegal ndetse n'uwa Gabon, abaperezida n'uwa Mauritania yari ahari. Abo bose na Guinea Bissau nawe n'uwa Guinea Bissau nawe yari ahari. Urumva ko ni nyuma yo kugirana ibiganiro n'aba baperezida bombi, hanyuma agira ati ibihugu byaraganiriye ndetse byaranahagarariwe kugira ngo basinye amasezerano, ariko cyane ko twashoboye gukemura kiriya kibazo, kandi ntekereza ko mu byumweru bibiri biri imbere abakuru b'ibihugu bombi bazaza gusinyana amasezerano ya nyuma. Rero ni amasezerano yasinywe mu kwezi gushize, harimo ingingo yo gusenya umutwe wa urambabarira, harimo amasezerano yo gusenya FDLR amaze imyaka myinshi uhungabanya umutekano w'u Rwanda no gukuraho ingamba z'ubwirinzi zashyizweho ku ruhande rw'u Rwanda, harimo kandi gucyura impunzi, ubufatanye mu guteza imbere ubukungu no gushyigikira ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri DRC. Rero kugira ngo amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akemurwe aherewe mu mizi, cyangwa se akemurwe aherewe mu mizi, ibihugu byiyemeje gushyigikira ibiganiro bya Qatar biri guhuza AFCM 23 ndetse na leta ya Kinshasa. Ni mu gihe kandi uyu munsi ku itariki 10 z'ukwezi kwa 7 2025 hari umupaka uhuza Uganda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri wafunguwe. Uyu ni umupaka wa Bunagana. Uyu mupaka rwose kimwe n'indi mipaka igenda ihuza Uganda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igenda ifungurwa kugira ngo urujya n'uruza rwongere kugenda, cyangwa se n'ubucuruzi buhahirana hagati y'abaturage bwongere kujya mbere. Perezida rero Yoweri Kaguta Museveni yafunguye umupaka wa Bunagana n'indi ihuza Uganda n'ibice bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigenzurwa n'ihuriro AFCM 23. Nkwibutse ko Bunagana ku ruhande rwa DRC igenzurwa na AFC kuva muri Kamena 2022. Ku gihe rero icyo gihe leta ya Uganda yafashe icyemezo cyo gufunga uyu mupaka mu rwego rw'ubucuruzi yari igamije gusigasira umubano mwiza ifitanye n'igihugu cya DRC. Urabyibuka yuko hano rwose ibintu byagenze uko Tshisekedi yabishakaga. Ahangaha rero byagira ngo leta ya Uganda ndetse inase nk'igize gutya yirinde uburyo hari abashobora no kuba bayihungabanyiriza umutekano, ariko kandi nanone no kugira ngo itaza kwiteranya na Tshisekedi. Uko byagenze rero. Hanyuma umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Generali Muhoozi Kainerugaba ku itariki 9 Nyakanga 2025 yatangaje ko Museveni yatanze itegeko ko umupaka wa Bunagana n'indi yose ikoze ku bice bigenzurwa na M23 aho AFC M23 igenzura ifungurwa. Ubutumwa rero bwa General Muhoozi bwanyujijwe ku mwunganizi we ni Colonel Chris Magenzi, bugira buti perezida akaba n'umugaba mukuru w'ikirenga wa UPDF yavuze ko imipaka yose ikoze ku bice bigenzurwa na M23 igomba guhita ifungurwa. Iyo rero ni Bunagana, Ishasha n'iyindi igenda ikora kuri DRC. General Muhoozi yafashe ikiruhuko rwose cyo kuba ngo yakoresha X, niyo mpamvu byaciye kuri uriya mukoroneri avuga ati mfashe ikiruhuko, ntago ngikwiye kubuza abantu gucuruza, tuzakora iperereza ku bayobozi bose bahagaritse ubucuruzi. Urumva rero uyu mu generali nuko yabivuze ubwo yavugaga ko afashe ikiruhuko. Mu bundi butumwa rero General Muhoozi yashize kuri X
yagiye kubwira ngo ashingiye ku bwirinzi bwa Perezida Museveni yasabye abayobozi b'abasirikare bose ko bakorera mu bice byo ku mupaka kwemerera abantu bakambuka bagakora ubucuruzi mu busanzwe ndetse bisanzuye neza. Rero mu gitondo cyo kuri uyu wa 10 Nyakanga 2025 umupaka wabonagana wafunguwe, rero ufungurwa ku mugaragaro n'abayobozi bo muri Uganda bahagarariwe na meya w'akarere ka Kisoro Abel Bizimana. Uyu nguyu rwose waruherekejwe n'abasirikare bashinzwe umutekano. Ahekejwe n'abashinzwe umutekano benshi. Bizimana rero yasubije abaturiye ibunagana abasobanurira ko politiki idakwiye guhagarika ubucuruzi bukorwa hagati y'abatuye mu bihugu byombi, bityo ko ariyo mpamvu uyu mupaka waba wafunguwe. Yagize ati nejejwe n'iki gikorwa cyo gutuma abantu bongera gucuruza ibi twari twarabisabye kuko ubucuruzi ntaho buhuriye na politiki. Abantu bifuza kubana neza bakabana mu mahoro bagasangira ibyabo ntawe uhagaze hejuru kuko nibo turi kuvunikira. Rero perezida wa M23 akaba n'umuhuza bikorwa cyase n'umuyobozi wungirije w'iri huriro ni perezida wa M23 akaba n'umuyobozi wungirije w'iri huriro rya AFC ni Bertrand Bisimwa. Yashimiye cyane Museveni wafashe icyemezo cyo gufungura iyi mipaka, agaragaza ko ubuyobozi bwiza bushingiye kuba hari umubano mwiza, ndetse aravuga ati umuyobozi mwiza nkawe ashyira imbere abaturage. Ati mureke dushimire nyakubahwa Yoweri Kaguta Museveni perezida wa Repubulika ya Uganda kubw'icyemezo yafashe cyo gufungura imipaka yose yo mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi bigaragaza ubuyobozi bufata inshingano bugashyira imbere abaturage mu bikorwa bya politiki. Icyemezo rero cya perezida Yoweri Kaguta Museveni gisobanuye ko imipaka yose ikoze ku bice bigenzurwa na AFC M23 ifunguye, kuko uwa Goma, Bukavu na Kamanyora nayo isanzwe ikora neza kandi igakora ntambereka. Uko bimeze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niba utarakora subscribe uyikore, ariko niba waramaze kuyikora reka ngushimire cyane.